Ghana this my Ghana tea for Muslim for Adwenepahene aka Enkratam King Kong aka Fufuken aka Bema Yemfa na Yeranim enye form aka mitu ana omatie Mr No Pressure we me chia pressure be de ebefa ebusun de kwaso so no ahye video no ai de edama na we de ai mema na me say mo ama no we bronya duru woni twa Abrokyire Bronya de ai ebia wa ankosra obi a wa anko party a eye fie hye ya na ne cry half day na ne me day na half day tinese me ne me yire na me massive for my kodi dwa ene pressure we see eh amanfo we rush hour amanfo rush sa obi ekodi dwa ese koso ekodi dwa na e ka butu ayema se tinkom bati ase kan scan go say ya yentuatua ne yenko we na ja ye wi na kokoji mako nam so mako de won twa sa Adwenepahene de ese mo ama ade a ese mbe boa me yere because fan say nra ebe for mama na be ko tap on be 4-5 days no yeah 4 days ai ko tap on ba ye na me am be gina na mtwitwa ne nyina kama busua be twitwa aponche no na wa hwa aponche no bi ni o sei me madwuma no ya na me yesi wo twitwa aponche am de she fridge mu on twitwa aponche na ma chechire ne sei ya nti me yere wo me pesa me yere bebre o on twitwa aponche na me ma chechire ne sei ya wo be me bu okoto on koto na mu krampo ba on twitwa mpo fa she fridge mu be me bu o mu koto na ba efia eno aso jai na mu nyina so sei peche na esi wo on twitwa na mu fa she fridge mu ba che koto aponche mu a aponche mu ewu ni ti nyina aka ho ni ti nyina ye de eka ho ana me am twitwa ye na nkwase ni twitwa ne kama na mchechire ye na nkwase ni maame twitwa ye na on se ni we se no se bia ma kwa adwuma a eno se ma yi ato ho anopa tim yi to anopa se ye so ho ntim ye de ba sole no aba hwa nkra nyina wi no mi din so gu ho maame na nane te nane ya no se me yere ohoro ho na o ye ne nkwan nya afi na me yere baba ye matwo obe matwo me na me ye be ma no masoma dwobo entam ne me yere tie nti mema no ene ka kire mo bi o me se fish nyine koto a na matwitwa koto fish na matwitwa na kakra ma yiyi ne buru nyina de afrim na matu agu na me da hye di freezer se me yere ba che fish a etwitwa agu o do be bi etwitwa agu o we aponchin we se na ne ya no ansa me yere o bo ne nkwan be ye ne nkwan kama be ma de ofo oba a no ahwe oba yi be ma woni gie ene wo yere ma yere ni nje unu wale a oba de ni kwaso oba bebre sa o ye mo oba embre too much sa aponchin we hwe na chi ha aponchin we na chi wow ibia e kama we me yere be bo me aponchin kwan pa she bro kama ma bro de ye de mbawima num we aponchin me yansa na ma ti we beto ba ko afro shop ba ko we be close to be 15 euro be 15 to 20 euros going we be 15 to 20 euros going we see we kwama twitwa na kese pa o etu se nam ta tem to what you trying to say na that shade freezer ti mema no okoto number fi a gina kitchen na twitwa nam no wato bo asa chechire na that shade freezer se na be ya okwa adwuma wo be fi no na oba na tima ya aduane asi wo enko wale for oba na emeye afna men wale mo oba na mebre too much anytime ya Adwenepahene me yere means the form no anytime me yere so ensi me form because me yere nim bema wa baba wale no bema mu good me yere be wale no what you say entienu nie ti mame enam no we de ya kuokuo miensa ti we de ya say me se ye nkwan me se mame ko do abenkwan mpa twan wo ya abenkwan kakra no ayi live soup so kakra what you say na say aboa no mate nana ai nkwan aha ntabusua ene we makonie no ase ekwa kokoto e mako e receipt su na ene demu no timba ba chechere mese me ma me yire mere o me yire ma ne mere nana mankwa ai maku ntabusua mba ba echire maku oba so no wa share video na e da mai se de be ya da the video bi aba so sa be de so sa ebeka timse ma na monti ase no me ma no nyeje mo so enu tira na mo ni abre no because all for bema na se bema jeje so se wo yo ba wo fie wo ye hema de ntra kokko wale ye
Ko wale se be man mfa wo meye caterpillar on. Oko wale be man no do ye caterpillar on. Be man no use rough. Enu ntina wo be man no. O mfa no nye hwe no, but me yire do de me bibi pa. Me yire wo de me bibi pa ntina me se me yire ye oba ye mfa no nye de enye fo. Ti ma me. Me se me ma wo mre. Me ni ma dwebo. Adwuma ma ya ahwe wo. Be me bo ko ye adwuma krompo ba on be so be bo oba ofie. Be bo ko adwuma ba no. O me so be bo oba no. E wo fie. Oni so ko 8 hours into oba no ano no. Weekend so na ni age. Obeda on. Na we mu na. Because oni so ko ye adwuma. Into oba no nko anya dey. Embre wo fie. Hwe. Wo ya be ma na no oba wo a. Enkura tete ya. E na nkura so mo ho ahomte. So, tie so obo oba na bia ni o. E koto aponchin na me am begina kitchen twaae. Na me shade freezer. Ti me hia bia eno asem aye de mayi. Na me de si ho. E na ne na me ra ye ne nkwan. Makoi e na mba be chichiri sa na de tie fie. Sa na de tie fie. Makoi na mba be chichiri me chichira me da shade freezer. Ti we be ma no wasua. E me ye ho ogolo semu. We be ma na ye wo peje obeti a. Da bia oba no oba te fie nya da be nya ni ji o. You tuna musisi no musua sa ade no. Aha, on se na mankwa so be bo papa. Na mankwa. Aha, nti we onyi no ko wale anya sa no be. Sa na papa e kire me. Ye ka me ma usi yamfo a. Se be ma be na jeje oba so pa be ka sa ataboga. Nti ataboga busua de wura mu waka o. Ataboga busua wura mu waka anya je so. Ah. De wo yamfo mapa na jeje ma so. Na masua firi mapa ho. Ti mapa de ataboga busua mu de. Wo ye oba na wura mu se kron waka aye se oba anyem oba ba benyem wofro na wo de na no abie na sperms na akwa wuram sperms ni ko wuram se krom konkonti ba ko wuram a aka asa what you say enta taboga de ono wura na busuam a wo yo ba wani ba je papa owura so nya de enwoda what you say enti me yire wo wura taboga busuam ye krosu do no ye sili no asa na man ko akoma ma ho wale okay. That's it. That's a bedo. Okay. You will go. Mama. We need na me say dey awusua. Okay. Because me misua free my part about ho. E na wo so na man kwa so be dey obusua so aye dey free me ho. Enti na make no so oba ba benyen foforo a. Na se na wo dey na no bia. Na nkura no sperms no. Konkonti ba do betima kwa wuram no. Nso wuram na aka atua. Aka atua wo bia be mo. Asizi wasilia no temi me yire nya wura ta waga buso mu de na me papa kra je me yire so nya asem kuma ho ma pata waga what na ko mama okay ja na we pra je jai okay we pra we never do what minim so person bo dada we nyina na obo papa okay she taboga ono je oje ma me so kra nya asem kuma ko je bombo okay bombo what da bi we mako ebe do nana mako ebe do okay we ma me chire 88 me yen we na ya do me yen 80 nana jiwe you say for mama pacho aha that's it. Okay? But you open. Yes. Yes. You open. Yes. Ko you open, okay? To me 88, mama. Go we say na no ya. Enti say na me kan me ataboga jojo je me yere so no. 24/7 no mu jira phone so. So what you say? Ti ataboga busu ade onya wura mu waka because the whole yam from papa na jeje ma so. Ofo a so ba show kama. No papa so bom ma ho ka. Ti ma so afiri mapa ho. Ade a mapa de tete ne ba no. E ne ka ho. Nti me de da bia me tete mapa na momu. Some for oba pa tete oba. Da bi. Me for oba nye de tete oba. Me for oba nyojo oba. Me for oba se me krokro oba no because oba no e mabusua. What you say? Oba no e bibia. Oba no chese wona manigye. Ti ma wale de e number 1. Nana, mom, so be opinion man. Okay, to turn it from. Yeah, in the dustbin. From. Okay. Cool. Super. So, enti no da bia me ka say, me ma wale no. Ese obi asua.
And now Adwenepahene na wale a wote ho no. Number 1. So what as a bema bia no a ono be wale na yere a. On hwe na yere a na yere be support no. O wale a bia nse bi gya kitchen a. Me chire maku yi. Me chire maku me nchira me ho nchira me yere. Nti usua bi be de be boa wo. Awale ntira mpanyefo kasa awale ne kwan wa. O wale a on temptation bebere beba. Eno ntira wo kwa awale na. Mpanyefo bu bebi say Merry Christmas to each and everyone. Nyame aboye ho ban ama afena kwa apro abeto ye. Edia ne da seda emo twedi ampon totrobo nsu kwa me boss ro bo asase. Na nanom so nsamanfo a yegu nsa omoje nsa enom. Omososo no mate omoso no ye aseda ye de ma omo. Ti de na make no. Empanyimfo ebu bebi say awale ne kwan ye de ewa. Enu ntina ye tu saafo no. Enti wo kwa awale a na empanyimfo no aka akire wo. To mo ka akire wo no so no. Wo na ese wo kotra awale ho. What you say, Mammy? Benis are sending 50 stars. Young upon wish out. So, in Tawalena walk on. Oh, papa, and now our liase. Oh, I mean, watching your day. Enco. It's one and answer where day. Or say, where is the gift? Oh, gift, remember. A china up to a Ubiaban Mumu. Ubiaban Mumu, come on to me. What that's a time, sir. Busy, no, up and down, up and down. Where there was selecting to Mr. Mobian from why? Movie am from my busy. Me also go so the or selecting selection away and enyansi ye. Enuntia nto bia benya no mu kama why? Wow ba so a wo share wo support Adwenepahene TV Beki TV. A wo support ye no. Wo benya mu Bronya Ghana wo de betwa wonum kakra. So ati ase. Tina me ka me ma na de tina me ma wale de. Amanfo ni bire no. Na wani bire ma wale a. O kwatwa. Yes. So when you bring my wale a wo kwatwa pa to me emfa Adwenepahene ti konka fom tiasa mo brem ho ase e de ma Adwenepahene mo brem ho ase na mo yankura na na msro koye opin we na be do e wi a na yakwa akodi agro ate ni yakwa akotwi mutu ate she ntina da bia me ka kire mo no me yere o chele e na me ma so twa me ho ahia yi. So, until we asked what one saw a bema, Naso Walia. And it's our quamp, if you catch us a bema, once from Walia, many of the member. So I saw our lady annual day. No abba, no abba wallet. Oh, I leave ya, son. The more movement were free, I will for fee. Some may free my fee. Now you so free of fee near Cushiano. You know, be any assem beam. A moment time was some money as some sham who ye. So at the time I can find the same and po be a damn for. Me here will be our maquem. Nana one cry. Me here will be a day, oh maquem. Me here down for be a may yet madame for me the A and B be a. Each and every day beyond many yet and the echo, the air. So what I see. To a bear man now see swa. Now so I day. Was why the Adwenepahene AAB. We be a bushamba so I don't say we do not at the moment. Memman be brave at Adwenepahene because or more yet more per se. In Comusunya, South don't be. Minimum we be how time in I back of it. And mamma no mote, Obu Bema no about so many years. One quire or banner won't add you for your problem. Or baby to me soon, at the Chira Bema, shall brochriety. A brochriety, a Bronya Nedru, Bema or the noun for fear in a equine. Shall brochre Bronya, Bema did the noun for fear in a equine. Or baby to me a suit Bema's a Bema, many what's in a yawo. When I quire me one decade. Bema never so acquire. Nti bema no hu no se Adwenepahene awale na yere asa awale no nkrata so na ojeje na yere so a onum se na yere no ebebo na chi onum se oba no ne chopo so wale no ebebo na chi se bema nti Adwenepahene entu hu bi ti Adwenepahene eye o social media isu entu hu ni se o so besua bi na so waye bi Adwenepahene ekoyi bola ekototwene nti hu no bi ye bi o ka osememe de na obo no wasafo hene na waye sei na oba no de onim ye fom oba no emfiwa wosi boy ntabusia ese de mema nyina time yo ema no soso a omo pede me yere me yema na omo soso munya no omo soso abe time me yere ti se de ekoso no de me yema me yere no ema na munya bi no omo so ayede eso abe time me yere nka Bronya yi me ya Adwenepahene ena me ne me yere na me ma first na nipa ni na fom no samne oh we me ko sra we me ko ese dabi what you say eti sa na yede ena tie ai tu ba so no yede no wa she
Sada be ya unu ebisu benya bia dey. Ahwe. So ahu. Nti saa pepe na dey na etie. So ati ase. Na na mankwa. We no u be jina so ebra. Bla be jina wo. Jina wo. Me ya no akan, okay? Yes. So person usua. Anti sua. Yeah. There my many we say me to ma kunu sua. Sada nso nyina akwa awale a. We be ma ayere. What? GBC. GB. Nti usua na me ka no. Oba so no no wa share video no. Nti mema no sada te Abrokyire Bronya. Enye de o. Abrokyire Bronya. Enye de ketekete cross am ne ko Ghana. The way a man for pa e chile no. Ene no mo si Bronya bia. Ndas na. Ene na ma me no we waka ma asem o. Me ka na we no mako na be yawo ma me so. E be do. Mako no be do. E do we na be de ko wani a. Na nso akwa ya asem foforo. We na no mo si Bronya bia. To mo si Bronya bia wi a. Afei na bo se enka na first party no. Unya akoko du se ya na yakọ afuom. Na akotwa ayibode. Eno timi target pa bode dua. Se sa bode dua we se pa de. Eno na wo de be dey. Wo de be ye Bronya de na akotototo balu no awuhu. Se obi apeso design na ayi. What I say obi apeso ye dey. O design e ma na Bronya dua aya akono. Na man for chomus we dey wasi Bronya dua o. We so wasi Bronya dua o. First pass na the net here. Sa na net here. Until net 24 and na musi Bronya dua. Until na bro cancer Abrokyire so no. Nipa do na ya dey atwa ahia. Because Abrokyire Bronya na nye de. Abrokyire Bronya bomb. Nye party bi na abeko bi 25 na bi abaye party bi a we kire so ma abaye party bi o ma kire heye. But me no me nko Ghana for too much. Ma kire ma abaye party. Ghana for me bi tro ma Adwenepahene we dey nim se be hia na so me jai party kokora ache. Because na kuku damfo de twahia. Ye ne nsamanfo bi ntwetwe nchia sa bio. Sa akode nsole keke. Na akotena baabi. Dabi. What you say? Ni pakakra esate se ye de wo kasa na wa de wahwe wa na mu yi wahwe wo kasa mu yi. Wahwe bibia mu yi. Sa na wiase ye de etie. Nti bedru baabi no ba cha Adwenepahene aye de ase. Nti we china 25 omo ye party bi wo ye kire he ye. Omo sa say yes our parties na che way back. Kura be na afi de Ghana for na ntokwa no mu jaye. Ni so we on person mo san de eye. Na me no amanfo kura person mu hia me bat. Ye nkoko ba bi sa ka me da kura. Abru ko jina wona ko bu musa na. Uwi a na afi do wa betena bi na akokeke kan ho nsema. Ghana for akọ kura na won kasa kura so o kasa. Na wo ene wada ten fi ade adweno ho. Ti mema no mommo ama no. Na da bia me da me ka akire mo. Mema no mommo ama no mo bo ama na e da bia no mbe da mbakomanim e wa abrabom. What you say? Obo oba na da bia so ani be de wani beje e wa wale a we de wote ho. Obi bia be de e be koso kama. Each and every day bia Adwenepahene na me ka akire mo no. Because we had the way Abrokyire city na nko bia so your best friend pa your yere. Obi ese utimi na ntepa ya de pa eyo ba wo ne de woni ne tie sa oba no ene obetima ya de aboa wo ama bibia ya de akoso kama David na be do makunu be do okay we never do we say jiwe we never do be ko ni wo da jega we na fako okay ko na kwesa ne same tina de bia me ka kire mo se obi a obetima akrokro ama wani ajepa eyo oba we de woni ne tie se wo so si so na se we ntimi ama oba na ni anye a at the end of the day na dey be na be boa tima me se na me ka se 24 for ne no musi Bronya bia nti en ka na tete no bo se Bronya bia na afi de na o ma ye Bronya bia na kama na afi de o mo de eye gugu ho ayi e ka no say kofa okay no mo de agugu ho na afi de abo ano kama o mo de balu o mo hu balu a eno aso mo de balu no a hye ho so mo design no da we no Bronya dua o mo de Bronya dua nana o mo de Bronya dua
Unko twa body twa body a no mo da ba be si wo no yen kwara me ko fa ma wo yen kwai yen kwara me ko fa ma wo okay ko fa bra so mo de body unko twa body bi ankasa twa body bi ankasa na afi de omo de ayibalu aben hyehye ho omo de balu ba ben hyehye ho a eno nka ne tete na afi da manfo bose ye bronya dua yesi bronya dua nti ndan no mu sisa bronya dua no nti na be mkasa abrokyire se titiro se yati sei mema no dodo na amwa ma nto mu no sa adwenpan na yesa ade we ya ede ni munyam hye be wa wale mu a be ma de otora so amwa oba na so oba no sole wo so a weni nyi da so oba no sole e wo so a ebi na yesi anu me ye ya me se mu nsua na em de se nipa dodo na so aye de etimi aye de esua ama yesi an dodo na so wale aye de akoyie ti me no me yo odo teacher me yo odo teacher what you say odo teacher a me ye de me wo ho nti me kirew sa de na wo ye na be de be boa wo e boa wa wo so be koso what so be say please let's speak on video call please is the girl from UK who did a program with you. Oh no problem sure it's American because we say America say me man dodo na usua be boa wo bronya na aduri we say nye bia party bi na abekọ a efie na wo hye ba Ghana so de ya sam le kona kokohwe the way amanfo gi omani no the way amesa amanfo e de air chill no enya chill kuma e wo Ghana amanfo enjoy papa amanfo gi omani ankasa ati mu say party e koso bibia e koso e say my ma chire mmako na e de awie nti no ase we say me de she difference we mbekan we say back we say the way say makobo ai de wo de fa no say we say kura beto no bia be 3 euro we say beto no bia be 3 euro we say mba be kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17 you say we me be share the freezer ti no an say ma chiri ne say the same thing and na me koto aponche full one am ye oh me chiri ye aponche ba na me amadwutwa ye be ma de no ba tem oba na nye enu nta da bia mu sa adwempan ye support na mo nte ase adwempan ne jeje na ye so mo nte ase all the way am say adwutwa makoya ma chiri makoya chem the same time twutwa aponche twutwa ne kama nti be ma de no ba ate a se watamfo benya wa eye oyere so atati o watamfo be de ebenya wa eye oyere but so you bi na so ye brefo na sa wo ma bibia ehia oba me de me ka se me ma wale se enkremofo awale because me na mfodo do no ano tekifo to kai tekifo wo mo no onya wale o se kimu a won pese obe ha ho too much go take it for me man o me jealous pa take it for me man o me jealous pa so ati ase enti bronya aye di no abrokyire se take ni ono no ne yere ne nam ne ma eno mo koba afia no ahia afi no ahia se ya eno an se obeje oba no so mo no oba so aye agege no so mo ba ye tuntumfo ubonsa afi no obe kire oba no se ma wale wa wie oba tete no go oba no so ebe keke nsema kire oba no ebe yese ne be yese dabi oba eba no sa oba ma no oba no wono eno ntira wo oba no wo na ese wutumi hunu se bema we ye bema bia medimi titu no so eyi musa panifo bu bebi se bema nye se ye kan se bema onye sunye wo se ne di tiatu no so ba mema ye sunye bema o ye sunye ne bema obre no ho ehwe oba na ka bema ye yi oba afiri wo mfe nyame ayi oba afiri wo mfe won fem pade na yankopon ayi afiri no isi da se oba oba abre too much nyame ayi oba afiri wo mfe ene da oba no aforme amana be nipa be kan ho o so le a adwuma wo be ma no wo ye no wo so oba no so enkonkonko ye bi ye ka mo se boy ena Adwenepahene nye obi krampo timbe ye voice audio ma me say Adwenepahene wo ma man ni te dodo tie mema ne be break me send me voice audio say Adwenepahene ade a wo ye wo ma man ni te dodo na me sa dan a an say ye ne control ma no ye ne control ma na me afia no na ehia yi
Bronya and yedi. Merry Christmas to each and everyone. Bronya yedi. Ti bronya yedi no. Now wo ba no ubeja wo how ene bibia de go ba no so a. Na ye bema so ye kwadwofo. Enye se wakogina 8 hours mu nkwan ye adwuma o. Enye 8 hours no nkwa akogina ma ye adwuma na che se wo ye bema o. But if you do your so ye de eka ho. Boa oba ne de e ofie. Se wo boa oba no ofie a, de obeye bia ne koso kama kama. Ade obeye bia no eboa wo. Enhira e fe ne nhira san di wachi. Enhira pe fe ne nhira. E na hwe se o te awale ho. Na awale ne ya awale a eye. Na nipa bi mu hunu se awale na ate ho no. Eboa ama bima wale aso. Na se omo no enya bi saa because akoma ekita omo no. Omo ntumi enkrokro ma e ofie. Owale a ana otwe mpena. Obasa wotena ne mpena ne kon so. Pese wotete oba no. Nta the moment obehunu se wo ye saa ade no. Wo ye saa teachings no. A oba no ebesua bi no. Oba no behu se ade Adwenepahene ye ti be ma wo so enipa o. Ti ade ntina me so wunyam bie. Oba bia pa akrokro. Oba bia pese be ma de egege no so. Ade a ma nyina hwehwe no no. Ba se wunya bi na obi kokonya bi a ma na nya wo ya. Fire mpaibo na nyame empie kwa binya de ema because me say mema no bebre stubborn. Mema no bebre stubborn but nyo mu su nyina na yesa stubborn no. Obenya bi sa Adwenepahene. No so ayde agege wo so. E de na oba ope owiase be ma de na ope owiase. Ade a obenya ene se wawale na no oba ate. Anu ntina da bia manfo e kasa Abrokyire wale but me Adwenepahene making the record straight. Some me say Abrokyire wale me ma Abrokyire wale akọ level upon levels. Me ma wale untumi ngu ne da. Nyame ne kro oshida asokra no. Ono kra sensan ato. So ati ase yes say Abrokyire wale. Sa sesan na me say Abrokyire wale no. Eno no monte ase no. Because omu ka say Abrokyire wale de enche na agu. Abrokyire wale de enche na agu because be ma no pese osisi oba no. Ka bronya aduri. Bwen so oba no osugu ne yam. Oba no tena be ma ne tete oba no. Nka afia no ahia o. Hwa Abrokyire Bronya. Enya de Abrokyire Bronya enya de. Abrokyire Bronya enkoyie. Okwaje ubi a ebe hye fridge m. Okwaje onwan be hye ho. Hwa ponche na matwetwa esi yi. We ye be yenkwan awe. Ye be yenkwan ni awe enum a. Eno ano no. Ubonyu mo ofia na wasa. So pe wasa mo Abrokyire a. Ena so kokoko party ase. So la no aduru party we, no aduru party we, no aduru party we. But we ya be ma asua sa de we say. Ma woni nkan fie. Bronya aduri. Men solen twetwetwo to ase. Want to hwere no adura, want to hwere no say wo no abusuafo a. Ebia want bi. Wo apa bi. Wo maame bi. Ne be mu twa ahia. Uni kunu a, but wo kunu a. Eno ta me pa abrofo asem no. Tira me Adwenepahene, me pa abrofo asem no. Because akwase broni etna ho. Na sa akwase broni ehunu se ade a wo ye no ebe boa na. Obegu so aye. Obegu so aye de aye. So ati ase. Ma me de ade no. Hey. Ska. Mate. Ami wi ama be fa. Me yire de hyewo. Ehye wata so. Ehye oba bia. So unti na me ka kire mo no. Abrokyire ase no. Mo bi nka kire o se hwe Bronya aduri. Abrokyire Bronya nye de. He na bonya na mawe. We aponchin ya etu ka. Mame akofunu ba wi akofunu na. Ni nyina ne usika. Ba bia kokoto aponchin omo ngukọ omo yen ewo ho. Okọ emetu kunu fresh one. But you fresh na akoto no. How many times have you to car? Akota ukọ fresh. Obi on point bia me ka so onyusu car. Eso for train. And as so opa obi a chew. Na nipa na e de ekokosi no. Ye ko ye akota aponchi full one. Menye kwadwefo. So won so obi yere do na. E ma ne nyonwa. So won so obi pena yira, e ma ne nyonwa. Enwuma no menya ne nyina ngu me yere so mi koye 8 hours ba. Esa aboa me yire ofie. Ye sinioma. Ya hata bi. What else here? We have no kase me no makogu machine mu. Aye bi good dryer mu a eno ewo. Te no dryer na wi a na masan bi wo so masan de ahange manpower. Mpese me hu se body ni ye adwuma.
me secure mabusua secure so de na mo awo me kan se mi a kire wo me secure mabusua wo so ye wo so de na nya de emo awo na eboa wo a eye ni je na woni beje Abrokyire relationship a enkoso nyina no enafo bone ene adwene kita wo obi o ye panyini obetena Abrokyire hwe Bronya aduri ebi mpom ba ko twa ahia twese ma ko twa ahia no upie ko ye na ne de wasem asiwo ni esew ni e ka ho asem adenti a me kura me kwako wale me yire kura no ensem ma foka say oh Abrokyire wan say enche because atam no nanamfo bi a amanfo bi o muti kura amte so edika kwa ya wale anyeyi because of say omo emanam ko wale omo enamfo sam basa na di omo nim kan I don't wake us oh na sa adwempan na wale kro kwa koyi ensi ba bia but as den kan nyame abusua me firi mu no ataboga abusua ye so ba mu a ye hwe ni yie ye bre wasa ema sa oba no ye krokro oba no ye nkyere ho nkyere oba no ya san ye adwuma da hwe oba no nto ba bi obewura ye abusua bia no na nije me wale me yire wie no me sua eno wa bebre emu se me yire ade a me yire me pe wo no pa no se odonipa ehwo bro nu mu me yire makomo ne meda nta Abrokyire ha yete no se wo ukoye ho akati se adwempan ne kira ade ti se wo nsua awale ate wo na enkoyie me no dente ne ba bibira so le tema awale me da na mesre because anyoma me kire o media no so no omuntumi stand ade na me ye no omuntumi mfesi ti de be ne se bebopo last year ma me 2022 ne wo mu 2021 no mo start from January 2021 no mo start so be go adwempan na awale start 2021 jina aso ankosi ba bia e ma me yire mpo banyem ye ne ye hu videos ne ye bobo audios ne ye kekansam afiri kwa wie ankosi aga ye si 2022 mu so no omo sa pawai but asede kenya me say sa no ma we nyina no na me hu de dada se be de be happy because me kwakọ wale no e ya ade amanfo di kan e kan tena ma hu no say ebesi tena ma boa me hu dada na me twen tine no omo sate nyina wan ya twam koi omo san ya afempo de apie mama ya hunu nipa bi mu afiro omo yi omo nim straight ye begu awale na na mesre e ban sakwa na me bodogi mo e ban sakwa na me nigye e bi ne se bema hwewei aya ade am ya nda bia ti so woti ho na wo yo ba na wo ta wale ase a awale na akoye no e ya wuni ukunu ene wo ma ena wo ye dey ena wo kọ aye dey akọ bobra mpanyimfo no bebrebu be ba panyimbu okropo ni ma wale oncha wa awale no onte ase nti obi nim se me kwa akoya me kwa awale na me kọ no ya ka kire me se ya ka che oba se wo ye yi a fa bra fie na ekọ hawo de a fa ma be ma no ba ne ye fa mra fie be ma ndo oni abusua be ma ndo ye dwan be ma ndo ya aboa saa bebu no ye bu se boa wukunu na sabio ukoye ni papa e na be ma no so no e ginam se be ma na me ba wo bobra mama se wo ni ukunu na ebo very good nti no omo pa je se wo kọ no wo oba ko bo bra e che se ase kwara ko sisi be ma no ko pes kana fa bra fie o sa African mentality no hwa me meto no me di kan wale broni me ka asem ya kire mo ha ti me kuta abrofo adwene me di kan wale broni ti minim de we a abrofo wale e de esitie apia studio ba eja apia boko de am momo ne beba why as adwuma gu yeso too much nto obi ansa be kan de oba so no de no wa share apia studio no what I say the whole Ghana football stadium nyina no pa ina de na hweso ya no aka che Ibrahim ama say me chia no pa why eja ka che Ibrahim say me chia no pa Atlantic Ghana ye be link up iti me kan ko bi a kire wo obeka se bi adwempan ne ene wo ye we hwa ensema ene amanfo aye wo social media no so no obi onpa wunya ade mpo fan kai no obi o wunya ade fan kai no hwa Abrokyire ati
Bronya yedi enkane first na kamene na party ase se enkane na Adwenepahene me Stuttgart amti me wura wa isa zonto ken ade na nkasa no eyenhyira bia edim abrante we machi nti obi wo ho a na me ba Abrokyire krampo na me nya akrata akra no se o dress na wo kwa na o makokrupu ne ye kan ho ase omutimi kan ya ka se wo nya akrata akra be tale mo maso ba nipa ne hye me one on one was Adwenepahene no nya wo ne ye kan we fa ahu sanya saa na otram so jawu no mo nkeka nya de enko na akeka kwa na akopema obede obepem obi a enhyira wo no ho bia no ombre o wiase me to me membre me Adwenepahene adwendwen bia so nya de enam so first partner na me ni broni ete no ma anhwe me no bi mu ye manamfo sembe ye me the too much na me ntie oba na sem ntema ombe wia awale amaye de mete ho na nyame ncha de na ma benya me kurum de a me fanya akwadworo mama Abrokyire sem baba ye ma asem me ni we kwo na me ni we akwo na me ni we akwo tima wale pa de enu tam san wale me yire on krata so no udi nchimu a enu asem do ma police simple as ABC na police ni wadi e wa wale am te ho tima wale de ntinam say me bu mo be say me ye fa me yire ni mu nya fom because I made the mass by social media say be am name you how they are you're free to go obetimi aka ba sanya sa na wa won say eni jepa na brand 18 ade a wo ye bia so nye fake na wo pese sa wo ye agya wo ye maame wo ye hwan na wo nim so beteti nipa na ana wo nim so wo ye ade a eye mra na titi kromu a emra no bedi ni pepepe ni a kire say bu obi a wawale be ko kromu say so timi wale won krata so a so ye young say pa na timi wale won krata so a abrofo no respect more me almost me penipa because me nko nipa ho e ya hwe yi because me nim de my de mahunu pen na abrabo no e bia obo hu se mi so me young but be bia madwuna koduru no eno wa bia dem anim no untumi guma wale da me ka kire opa mema obi e me bonwura wa waliem e ma na ni nye tena na sere no me weak points me yere so nya ne da baby me weak points pa me yere yes baby me weak points me yere sa me yere e na tuna num tu a e na be ha me o me maame e na tuna num tu a be ha me ba se me maame ntuna num tu na maame mpo odo num po ye mo e bi ansa Abrokyire si ya Bronya ma ba chichire me mako a aponche so ma yato wa e be nane na ye didi kama na me di wi amada we amese akese hwede we Adwenepahene me say ekese me nwinwine o adwendwe bia na me so because adwene kita me say me yene me waye adwumaden na me yene na me ma ani age that's all me yene me waye adwumaden na me yene na me ma ani age age e na me yene so nyanyi mu me yene nya oba we ni brefo hwe Bronya ya duri ye ni papa bre papa me yene timi tana se me kunu we kura se yetimi man bibi kakra o we kure se timi yen si you papa so de o hwe ne pa atoboga crowded there ba crowded mo come to me o hwe ne pa o mo fili ankasa na sa atoboga there ono se ono no 7 bedrooms a ya lancha mana enche what ya say eni o ma yese ko there wo de mo ntomo bo ase ye wi e we san lancha mo kama papa o ye papa no hwe me kire mo ade me yere kan ase mu na me nkantwom a be ma bia ni wa obekwa abusuan mu a obe ne de say one na se ebenya problem be ma bia ni ho because o do ba na mpanyefo bubu bi say o do ba na no ado na sefo nyina ayede aka esa na efe sa obanso kwa awale mu a o do obema na no ado na sefo nyina ayede aka ho but ewiase no obi ya ade a na wonte ase da ewiase asundwe ehu hia ye pa peace of mind tio ewiase asundwe ehu hia ye pa se wo pa no wan ye wasundwe ebe better say obetena ase no wanyi wasundwe dance ne say unye wasundwe na de bebe hei ena hei me hu se minua no bebre Adwenepahene na wale na Adwenepahene this na Adwenepahene that me ma wale there is safe no because so na abusu asem me hu se abusu ni abusu asem bi ada abonten o abusu asem egu abonten no eno na mo hwi abusu asem bibia ni mu a eye bomb
bibia no ye mabusu ane me yere ne mema because me ne broni atena pan ti no kra family no eno na me follow wo ye mbapa na se wo oboa me a ena me bi ye de eso so me ne me yere tena yi hwe na ansense ma ekokoso yi people omuni hu idea mpadodo na nim idea bia ba se no me da mamla eno tam se me nkasa biu ti mra na ekọ na mra na enya siwie se kimu a ba bia sa ankrofo ni nyina no peace of mind should be chosen over everything. Yes. Sure, me tiwei. Peace of mind. Me yere papa. Obi an time I know. But enyoma mind ni pa akom no. Se me yere papa e ma just 1 week. Me yere ni ba ko onwale. Mbotumi akọ wale no. Na ma ye de ma test bia da hwe. Ma obi anyina ba bi na adwempan mu ade e na adwempan didi ne father in law atem. Da bi ewa ka ba ya aboro so. Way back from 2016 to wait matter from 2016 I'm here do atem edu yiratem ni ewia enkae ya wie no na papa kro ye esa do ko social media yi so akodwane watamfo see me di watem. Who does that? So what you say ento bi wo a wo se yan adentina akọwal na so o ma wo yire nkasa ne papa ho biem me na me kan ma sense so biem on kasa no biem ihia so ntwia wale awie o wale a eye wo na o yire ne wo ma e na mbo mo bra obi ntime decide e ma mo obi ntime me decide ma mo ti sabio se me ne me yire te na ihia so ntwie no so e by force me ne me yire te ye na ihia so ntwie no e by force ntimi nyai ho na da bia no papa wa wo baba wiase na fra me yire na didi me yire tem e o manim what you say na didi me yire tem na me koka na wo tene da ba me so mo na yesa wo ya ase wo na wo nya ye be ka kire wo hwe me papa ti wi o fra me yire woni me yire kasa 24/7 me yire ni papa tem da onga se ntane da se ka me papa kasa tia me yire na me yire kasa tia na me fa ho because me so kwasasem so me so semfon so wo ye me yire na papa wo mba wiase e disrespect wa me wo ye panyin na ye wrong wa wo ye wrong onya wonye enti me se me ne me yire te ye hia asundwie e simple as abc e simple obi antre ne ba bi nwene no ho e better than since there be say enema na ekokoso no se ankasa wo se me pese me kasa from because ye da mamla because asundwie na ye pe no minim se emra no na be masa asundwie na ye de aba asundwie no so nam kwa so ya ye wo ya asundwie de dada ti empe third party bia wo ya wale tina kwasi broni se obetime ene oba no wo yere nkwa besensan no wale simple no matena ba bia adwo no me ne me yere teme je me yere so de se obema ye ma oba bia no me ye ma me yere ti sabio enka ye mpaebo ene ayeyie ene aseda ene nka wo ye de can say oh wo de bra betotwo de ope me na maka wo unim you have no idea what you say be ma bia no a wagimi ena say obi okwa wale o so otwe oba afra busuan munim Abrokyire a mpadodo o mo ne o asem nkasa because enselfo no ebi mu gua wale ebi mu ha adwene me adwempan ne me right 100% me yede so ye right baby ansem na kofa no me ngasa no e say ne mla no muti unse omo ye memo musa me ye voice audio so na sefo bi mu social media because won't metena obi awale ya na neje ho e na me mete wono no obi be te kasa na kama me hu kama bia sa me yire na bia e na beka se kama me yire mpie me yire ne ho to no ade a wontumi nye no me yire ne nsaka me na me se me yire onya adwuma but me yire ska e to na account mbo so me no wonya adwuma o onko jise emfra ban ho scam yiri nya no na so ye adwuma no sanka bi me ka kire opa nti obi tina wale ho na nipa ne beton na wale ma wo dia you have every right so we do be kan wasem ba nipa ne beton na wale ma na wo emu ani je na wo be kan wasem a ene wangasa no wo nu ni asem bi aka me ne me yire omo start se omo ombegu me ne me yire wale no sunsumu na mo de start here sunsumu no start here but me se me kwa no ha usunsum ne duru ho a ye be bon return me ka kire wo so woni mo bia wo ya ata ba yan fa ni agro misa ata bia e be fo
to de ne ba ye bo ne ba ho ba pa nti fa taba ni agro na ne ma amesoso asan entiase ti me fia no nti na me mpɛ bɔne no nti na me Adwenepahene me mpɛ bɔne no to de bɔne be di mi a ɛsɛ be san ba wo so ti me yere de bia no oyɛ me yere what is no be say Adwenepahene don't worry yourself what you say ye hear peace of mind do hwɛ ensem wo na ekɔkɔ so no mesiri too much say Ghana for no mo mpɛ bebre mpɛ na korɛ because me amafo say wo ye de kra ya akra me ma wale me nya akra sɛne nipa kro hwɛ na yere ne ma no salam so hwɛ me so me yere ne me ma wale me nya akra nti sa culture na wo ya akra wo ye wrong no sa nkwase asɛm no enye me fi ha sa culture no enye me fi ha akosu echa what you say okay you see my husband know my husband know your father in Italy so hwɛ sa ne ma na ekɔkɔ so no munim atete atepoi ani pa fam atete ni pa fam ma me da bi ti hu se hwɛ ɛna na e kan se obi ka se obi wo nim story no nti nipa no be se but ye no ɛna me ka se this time around no ye no me ade hia mpa ye me yere ɛna me ma ade hia me pa ye me yere ne me ma ti se me yere ne se bronya nka de be na efe se afia no atwa ahia yi nanka wo ne won se no atwa ahia last year afisa amle ye afisa amle ye papa no se ye ni twa ahia afisa amle ye o ti hu musa mo se why woni nipa kasa actually 2 months 3 months eso be di watem strong one of fra ba akumienu fra ha ma me yema na say e bia o time e bitiu a eso be di watem o kan no wa ya aka na da bia na nipa betu atena sa no we say ho each and every day bia na nipa atena sa enkwaso no sa nkwaso no etwam sa nkwaso no aide etwam nte bia se obi a wa wo ba na wo no bi batia me expect say na wo no bi bate no obi so ne wo ba metena obi no wo ba betena nka sabi papa de ansa obubufu no ma o baba entumra wo fie sa wale am koy mantimi antena mani nya wale no what I say and am yiri age me yiri wo swa wanyini o emfa ho enye wasem nyansa kita me yiri no ebro wo de so sa me yiri so obi a wo so a wotimi tena wale ase Ose Ghana for be America no. Wo obi a wo so a otimi tena awale ase. Obi say don't mind that father who doesn't respect his in-law. Wo ye papa na wo mbu be ma wo ye adwuma hwe wo ba. Eno na mo a. Wo expect say be ma mekotokoto. Who does that? Me nkwa na sa lie no. What you say? Me yire say wo so wo me yire one on one na be mai ana wo ba akro no wo beta frame me yire na ase e ma camera ni sivu wo me yire one on one na on so wo me yire na afisa Adwenepahene me magimi ana baki ade afa nya me fe data me se me yire ye frame ni munya fo ana baki wo sa wo ba akro na wo di me yire atem no unya me a nka wo ka be pejama kosoro bet 1000 times because unhia be ma bi se susu da ma me se wa a o mo nyi no wo ga ma me se wa wo hwa ni structure so on wo ye oba kama osu osaw ma me tie David tie o ti hwade o nti obi ba ka se ma me se wa nyi na jan eju so na does it make sense ma me David tie se tie Abrokyire ye tie Abrokyire be bo a what you say hwe oba a on mo di age na mo count e na we age say hwe hwade chemicals bi a kire mo ye onipa 1 or 2 bi a omo media so a omo so no ma bebre fra Adwenepahene wo na omo expect say Adwenepahene no mbe ba ako e be na fo say me sa line matwam de dada e na me yiri so a nkonta wale ase o na wale so me yiri e so na say onima wale a enkokɔ oba bi wo wanyini pa akwa wale ase enche na agu oba bi wo a wanya better 5 years 40 years o wale a eni afe na wale na agu no asa pake no manyina akwa na ma na papa fie ebusu afie me yere wo so woni ma wale tia wale ase me yere tia wale papa bi ase ade a so oba bi aye ma okunu bi ano me yere yama me age doesn't define maturity what you say eta me kire mo say adwene na kita me yere no ebi nkita mo emu do emu odu na ka me Adwenepahene de we na me see stubborn no kama dwo
na me stubborn pa. You can't be all stubborn. Na me stubborn. From Ghana to Abrokyire. No be a member Abrokyire. Me bedru say na e dey me ko hunting e ma asem. Hunting so me yiri me share no madwo. Madwo ko joto. So oba won ta wale ase no. Oba say oba be na nta wale ase a. We na wo sa. Nke wale na mamre kwa so wie no. Ka yesa ko wale na nkrata so. Enam se me yire. Wote unti wo na wo so wo 30 years. 50 years, 40 years as when ye bia. E na wa wale nko yi no. Oh minim no. Sa tu no. Wo de wo se wo de what 35 years. You better mo levels upon levels. Afraid they no we bremo. Afraid they Abrokyire wale papa bi ade bremo. What I say Bronya me me yere me ma yenko ba bia. Yedi ade ofie enam bu fridge nam. Ah na dwa ko ekodi kura be 350 euros. Na dwa nko an. Be 350. What I say? Anyoma so a ma pale egu wa me yere de me surprise so rough. Bronya ade. Na se madam for kwa mbecho mumu. Madam for kwa mbecho mumu. Na me yere. Me se afia no ahia. Me be surprise me yere kese. Me fa so nsem da. Mo be hu. Nta free na akoma yale no omo be benya. Na obi kwa ware at 50 years Regina. Get on Nigeria. Oh, ko wale 15 years. Oh, ko no. Onso tia wale asin to guso tia wale na asin. Awale kwa wale a. Okwa wale a. Oh. Hwe. Mbekire mo de wo ha. De enti a me kire mo se me yire tia wale asin no. Okwa wale a ade egu wale pa ye na mfosem. Sa mistake no na me wo sa mistake no. Me yire ena twe me free sa no ma mo. Me yire ba wale asin no. Na me yire okuta certificate bebre. Me kini clear wa ha kire mo. Me yire wa ko school pa. Me yire oka Germany. Kasa etro. Me ka etro. Obi ni mo ofre wakoa. Me yire ko school ye pa. Me yire ne papa ya o ye tobe. Otu no frifie. Otu me yire frifie me be ma bia menya kam so me po me yire. Satan po na nya enya me yire ho ade. Na me je ma ade. Na me ne betena. Obetena Stuttgart ya na me register school de ma no. Be ma won pe oba yi a. Ya pa mo no frifie. Satan krampo no me ye ka se ya kire mo ne wa papa no obi ba kubo no. Ye ka se ka papa na asem a kire mo a social media no obi abekọ akoye video de so papa no. But enfa me hu biem 2013 tampo na me kra me nya na me yere mpo nya contact krampo no. Papa ne duru Germany ya o pega na fa mo aboa no frɛ wo pe wa ni papa ne bia no. O frɛ first thing no se ne ma kire wo. Papa yesa wo frɛ wa first thing first no wa start say ne ma e de kire wo. Me o de bi ye me. Frɛ me na me mai o munye na me mai o munye na te odin munim how many times ya ma try say me ka papa we ne ma abom. Me a man of peace. Mo hwɛ me ex-wife broni mpo. Abrofo mpo a onu mpo ma me krata. Broni ni mpo ma me krata no. Ankom be se o mutirim se wantimi ne eba ne mpo antena. Nti ye obede ofia no. Me ne abrofo no e free. Broni no one me yere e na chat 24/7. Ne maame e wo me yere number. Me yere kwakwo na mankwa na me ne kokojae. Me o media no so untumi e fa dwempa yen ti konka fo da. Me a man of peace. Ba wonya me you afiri makwam. Se wonya me you afiri makwam. Ade nyam ye pa ye me yere. Nse me yere na ne papa no 2013 pu na asase wo se me yere. Obi a papa me ne me oba ati o ma wale me yere wi o. Na wo ne me yere enya kasa kasa na me ko adwuma na nkwa so otimi frem na wo se wo ba na kire me. Wo frem you ma wale me yere wi o. Me se ye kasa ye kan se ma kire mo on. Wa hwe a mo se be fem. Ade ye me de pa ye me yere se me yere wa firi ne nko aso mu. Me yere firi nko aso mu. Me yere wa firi nko aso mu. Onko nko aso mu so biem. Ena se na ebia e bond bi na dawo. Se papa na o ma ne manwale a metwetwam. Me Adwenepahene sunsum na etimachi na no hye. Se na ye bond bi na dawo. Se papa no mpese ne ma be wale a metwetwam. Wiase obia meme wo mama ne bi. Mentena wo se mbaba nko awale na mesa nko di nani wa awale na se. Mbaba awale bema na wotimi frɛ bema ne sei oba na kire no. Bema na oba no ha. Se ya na African parents bu ho a
wa wale wi but no was up say was san edi wani wa wale na se me adwempa yen fa ma me fie me mpa me yira kono anese ene ne maame amaja ndada na nka ewe hye ne se na obi a me ko ekọ wale me yira won krata so me ka se mo se wa ha ko wale me yira won krata so munti ha yi pa na wale amamre kwa so wi o ayete wo ye ne so me ko wale me yira won krata so kan ho a na nipa bi odoye efre papa ne ka kire nse on wale na wo ye ho tobe no on sa wale na ekoyi pa yesa aseme firi papa no ba se apu tie ni ye yesa aseme firi papa no ba se apu awale we ya awale ebegu enche as father na me se me pama so ndwie me yere onya wo ye me yere because me ma me asom daye se ma me fa me yere ensi fom se ma me ntiase a me nya oba wo temase a who are you say ebi mpa wo no eya wo bi na wo no ba wi so ma mehia me ebi so papa wo me se me so ma mehia no ne yen kan mom tima ya makako wari won krata so no be fra wo bisawa ai say wo what you say apu ebegu sesi e hwe social media net so ade ese won say me say media no bebrenya de enka no kore eno so enfa me ho but me adwopan da bia no meka me kore da kire mo se me yere ya wale ete won koyi a enka mo hu de dada ya wale ete won sen koyi a ko hu de dada ntam sa burucha wale ne esesem omo muni mi bia from back door almost Adwenepahene the way I know you tie o social media there na ka me say me frɛ na ka one day bi mpu no o yera be disrespect wana o yera be kasa rough so me frɛ mu a ani gye nko a na so adenta me mla social media e me pretend na back door me nko di me yira ni me nya sa type no me nya sa me na mo yi he me pia me yere bank card e hye ne bottom ska guso ohia bia o yusu me savings me yere ne save ma me ntina enye nyini nko ne de kwa wale o enye nyini nko ne de kwa wale hwempanfo bebre sis so mo wale won wale ne de eguye tina o ya yeso wo kwa wale ya hweyie na bi do wale ne mpa ya wale ne pono panmu bia ne wo titire obi otimi tu yefo me yere papa kwa no wantu no fo ne ma me so antu no fo because omo angasa kwa no munima wale omo ntia wale ase nto no kwa woni afuto obi anti because me angasa me ne me yere na tena ase nyesa wale ye be wale ye na ese tie ho ase ye na ese kan bom ye na ese ehunu se ade na ye no abeboa ye ti ma me yere ti ase se ayonkofa na da me no ntem no ye wale a ene kwa ase esesan me ko bebe bu o wa ne yamye ne yakra no no ba atia o me so ba no be ne yamye ne ya he eta de wa ta ona o ba atia mo ba ye honam ba ako se ta de na no ba to na me fele o ba ta de wa ta mo ba ye honam ba ako munni agro mo no mo ho emle be bi busa sa Adwenepahene tutimi no yire da me se me ne na anke awo wo se de we no yire ye free ne de one time they share woman bi e wo shop was Adwenepahene me ka say social media kwa na mo yesa o yeah no be able to she will leave you she will leave you one day you think she will stay for wow na uma kasa asem na de you know obi busa say 90 ade wo jamia and I say you jamia obi say the first person that me my divorce and I will we ase mama obi say in his interview he said you don't have money. I'm shocked. Your daughter, husband. I was here. Move, you know what? Miniska, come here. I such a. Tio, didn't talk as a message. I didn't say, "Oh, Pesaka was maybe I saw one come out, music and come da breno." Didn't you, sir? I don't know what she. But me first can remember. As I'm the family, remember. Sky some de Brono. What ye? And one no. Jack and some the family, remember. Oya so na obu wase obema waso bema so dibu bema akora bia ne wo sole na okọ disrespect panyin akora bia ne wo a wote wo sole na no okobu panyin nimtia da bi ye kase ye ka papa we suban e de akire mu a na yere so backfire wo akire
no backfire we chire ene wo na wo chire me yere say na wo gina okunachi na wo gina okunachi wo me yere so me gina machi o say ma fa ne pa wa fa na pa so support no kunu na ka so me support me so no one support no kunu da ka so wa fa wa me suban it so ma me nanka sa it so no no be I was support to kunu there wo so ma ba so me support no kunu there we what to prepare and I'm here to pay me. Also, no backfire. Every pepe. Now there was support to crowd, oh, Subana, Bafa, to also support to crowd, oh, Untibida. Oh, I want to say, Ukria, the Nenya, Ujanachi, to Basso, Ukria, Nenya, Ujanachi. As simple as ABC. Well, funnel. Oh, I know who was a major pioneer. San was started at 2016. But yen kasa. And I know no papa de can call my time for Con Cobesio. Edi can call the attempt. Same Cobesio born a new massive, no for me, no massive. Gentia, Yana, then tell me about social media as papa way. A being a no catch a major pioneer say. Already where any part do you media no sooner. A hana pa. Come in me a page, and man, times of a panagas of a blogger. Me ka se minyai papa na ka kire am so person so gidin ti me page e ma no no so fa me politics na me se da bi menye because me ra ka kire am so menye nti menye ono ampo ne yire na ono net na o support ka kire am se me kunu do party de dodo nti aso me ma me kunu na yire no enim ne kunu suban to ka se ma me na woni watem ne di amasato de kunu ni pa kama sensene so o ya ukum ni pa kamere wasense ntime ye wafiri no nko aso mu a ma wo nyina na adwopan go apologize na tende o ya wapa ma me fa na ma 2-3 days mesre wo o ya mbetu o be dwane ntime ya adwopan yo na santiwa me ne me yere ya firi nko aso mu biological man yeah she me ma me pa no but me sia me yere na me ka kire me yere say wa famida ma me sia me yere na me ka kire me yere say wafiri nko aso mu ate wafiri nko aso mu me wo Ariana me fra omo o ma mfa me call be si me na yese me nya no so yese ye de me kwa about say me ni omo nkasa but me wo me ba Ariana me ya me fra omo me na ma me pacho kasa me fra omo call and me yes me kunu yes me kra me yes me fra omo and me kunu ka kire me say me fra omo and me ye dey me fra omo 4 times na me da aya me da one paso and me fra omo 4 times me fra omo o ma return me call be sin ne and so the woman dey di ka dey me call yes me ni omo ye dey what you say ideas man bro please stop this video oh that video ye kra de bronya ho asem na ye dey e kan na me say we video what you say nya me nya dey inshira na ideas sabio some nipa bebre nya dey enti ase ba say asem na kasa no me adwopan kasa na dama police me kine clear wa ha e dey say asem na ma police nti no because sabio untimi ma eme gumani maskeke untimi ma awale am te ho amani ege no untimi ma me soli me ginem wabra masa wale me yire won kratas na unim how cost e wa Abrokyire awale nti se ankasa na e wa police nti unso ma akobe choro se na ya kire no ye nche no abina sansuwa but asem no police a afei na e be court so ti ma mo se me kwa de hia me cry say me ya me wo me bayi oh eno kwa that you I didn't say e say asem nya medical treatment de dada ma kana de dada bebre na ni una say omo no ti o wa frɛ omo me yire wo ye back to say around na just 7 months. Just 7 months. Oh, that now or when I just say na no. Na me crack as I won cry the twom mo na so da binya hwe from. So atem nyomo ne yen kasa wo. Na so nya hwe de from. Hwe. Se we be ma o me nya obi amani eden a ka wale we nkemeduru obi aduru no. Nkemeduru obi aduru no. Enam se me obi amani eden nti no. Na wale na igusu a yete wona wale nso de enwu da. So we papa, me se papa na eso papa ponte be pacho. Me catch them me adwopanye over my dead body obi na cha opa bia we are panyin na wrong I wrong nanum so oya sa no we nyina wi odi watem wi a na osaka se be pama chew because me panyin ti Africa fo odi watem wi a me panyin tibra na me panyin nye ba ko nye mienu
me say ye nyina wo social media so mbehu obi oba abonta pa chewo ebeduru ho ye o media no so mbehu me say samra mo Africa culture me say samu me say Africa culture nim ye o media no so nya Germany ya nete utimi de budget of birth ebeto abonten obi a wo nim nda wonhia ne da utimi de oba date of birth koma no se wo mra Germany nete utimi da mamra emra no ne di to nguso mo mfulu no de mo no mfulu no na mra no so etwena ase timra no beguso atwena ase a me efiri na ekro ejama mra kire se wontimi manye biem ya sensan bibia to wontimi manye biem ehia so ndwie because untumi enye o 32 enkyere me from day 1 up to date ni atamfo se kwakoye baako na wo mpo no sabio ka enye me atamfo mpo mafrew nanka pamo mo na kire o mo se me ne me baba no kwempo yenkasai me ne masene ye de enkasai nanka woni wase no enko kasa se de na ekoso but wo de me se odo na baba bonten se amra na so no mu ti mra na ebetwe no etwe na ase na Germany aso de ba bia me ntram cham sam yenkrata hene etwe wase duru ba bia na officer ne kita na ewu a na court se munya ntwamu a eje officer ne firi onsam na ma waduru krata a efin so be shan go eni di nachi ho na betu piga to sam ya ho na be wo so wo ba bia akose nipa nduru ye no be ba bonta pa chew so bitina wale ho na o meka asem bia na obi se de ideas man say we pray for your marriage, bro. Never give up. Ideas, you ain't give up that. And your man ya film no blah. And then we say we video. Blah. And your man ya film. Sha, menya kwase o. Se metena ase. Se me ne masen kase o. Menya jimi fo. Se mba social media. Na me twa manfo. Se obia e make peace. Na me meto na me ne masen kase. Na mo ni how many times? Me timi from papa we. Se wo no manyina mo nka mo. Ka afia no ahye. First na afi bia na mko papa niska. First na afi bia no ese ko papa na chew adentia. Because papa no dey be opese achew pa be poma chew. Onu ye free ba ko ontimi no onye free nto 6 months. Na we be dey watimi atena ho. Ontimi no onye free nto so be 6 months. Ese obe di watem. Na oda tim de na ba o de start wo me yere so. Na me ko ka se bia me yere. Me so we di me yere atem nkyere me sa wo se fa kwase akọ. O de we o mo frem papa. Sima hunu omo frem papa no papa panyimu a woni wase kasa wo se me record ma se e da komo obi so mebo e da komo akwa ketewa papa panyin o woni wase kasa wo se me record ma se na nim sa wo kwana teboga no kojeja o na kasa teboga kojeja on de wa teboga e ba hye mo on de we a wo yire edidi papa atem but me mfa me ho emra na ni nyina ma report mo baby a me ka kire mu ntimo nyina mu peska fa mbo fa lawyers pa baby a mo se ma ko repu me yire no ni nyina ye be share court me ntwa mu da man so ntena ye adwa peska because enema opa we da fa mu a wasa na pie social media so be sa be pie social media so biem ama obi ahu no kra wom me obi na obetimi ni ma deal a obi wi ni me da never and ever me nyimi me na da bia na me pesa me ka me yire ne papa enne maame ebum but maame no onye supportive me yere maame yo ba tan bia ka de we okunu ye no ko be che okunu atena ase se papa o mama no manyinyini nti de ba de ni but maame no mo na say backfire na o yo ba tan ya ka me friend no what you say ba me friend ko friend me ba yes nka o maame no po se bi ka papa no po ya de bi na nya ka papa no po ko adwuma ka fra oba no back door ka fra oba no ofon so na ka maame no no oba no eni nkita ho to dam timita so dwene mo say na to ba tan be ni ka me wish makoma hwe last one ye call ho a no nte no mo nkasa no hu ya kama anko me yire ka se me krum ye nya ikọ me yire ka ye dida ye be kokora no ye nya anko e ye kasa kasa mpo me no me yire ntem ka se ma me o jani ye nko nti tama na esi etu no ye ntu sa atam no what you say ye me ne me yire kun so ntokwa wo fia se ye kosra ne ma me ne papa me yire se odo me nim papa ne ma me ye be ko beba no e be ye problem ma ye nko papa ne gira me ko so na adwempa ye bra because of say when him so de bo kwa wodo be kwa da bi oyusu enkwaso na em na mse ma me enya hwe me de ma se de se bi mapa ni kromu a tika me na papa a ye nyina se etena ase na etimi di sere kama
ti ye tena kam kra ye kokra no be wa na wa krompo na men kasa me yire ho ni duru abi na me kulu na bibia ye kama ni koduru ye me hu ya abusuan kama anko ena ko fanse se bo ye nyina ba yo ka me tena me na ye se me nya na me mpe peace no me na da bia me pe peace but e wi ane da begu me so but SMG because etuotu a etwene be mabo ye fa ngume so rather than say begu me yire so obi awale ne na yi masem no ebi mo ka na ya ase asem na sefo se kama ono ankasa kama na ache no da kosi Ghana no ono ankasa no kama e na ache no da kosi Ghana na ya ase ne boni o da di ye no ti ya munye ja sa asem ka no na me yire de otawale papa bi o sika gu mu yire account mu no wo a woto a wo se wo no wase ye wo ne wase ye fan wase de wani mu ye fo mu di wo ba betimi ka se me ma me kru ni di me papa atem enye sei wo ye timifo wo no ankasa ho ya na wurawura wo ahon ya wurawura wo because unim unte wale ase bema ntina mema ne empem no me ka kro na kire mo wo ka se bema no wagimi na bema no ne bema tena da bia wo wapa didi na tem wo se wo ka hwe nkire wapa bema no bedo ono da be ka se sisa no mako wapa no wa me fie sisa no mako wapa no wa me fie na wo ne ukuro te bema wo ye adwanhwe wo na wapa edanim yefom da bia wo wapa se didi wa tem a wo se eyema penti no nti abusuye me pacho me abusuya for se sia no me ni Adwenepahene ya wutu wo na muntie sa asem na na mankwa any princess ya wu mienu eti abusuya for papa ba pa na pa ni be yi a obaka se sorry firi wa wari a wote ho a awari eye na bra na ya bontu awale abema mpam wo be ma mo charge be ma kan hwe sorry firi ho die benti amode what you say entiwa sabio ewiase etene won obi enu wa wagimi omi adwopa menyimi yo se me ne mase be me betwema nso e be yese yo abrofo krampo na omo krampo ne ya krampo no me yire kra krampo ne ya fine na nka ne ma me ne papa hwe ento wa ne wada ebi wo mu fie mo nsa mo hwehwe ho what you say 99% ento wa no ai dey I was a problem no, where you mama yeah first person me e kra de podi en fa ye ho yeah first person it ye kra podi en fa ye ho wo kasa and dem say wo de sebi wo papa eye dey e wo ana wo busuafo e wo ayi sebi mo wo nyansa kakra o mati me keep o mo de asho mo de asha kokoa mu ntino wo de mpie ye nti wo de wo ba ba hye oh eno kwa de mama na da bi o ti o ade a wo be kan e be ha Adwenepahene ne se ade a wo be kan what you say me ba junior ban me yina firi so kura me yina firi so se omo nyina no omo ye face the country for enti omo de kwasase mo kwa na mbeka Adwenepahene na me ko na nipa me pra tuo da bi na ma me tie wo de tie o di we say na e kwaso no wo unse tie o e wo na apie ho na mani o e na wo na kita minti no e na ma bompa ye ama ye ma me da me we dia tie o we dia no na se we dia benti as David tie o unse wo kru me susu na kita me na no wo se so hu ti susu na ko na kita me no eno na ama wo nyina expose wo mo ho susu na kita me no na ama wo expose wo mo ho emu afempo no be piepie o afempo no be piepie me say me do mo twa Bronya no last mbeka mo ante me say Bronya we nkosi na wie no na nyame apumatamfo nyina pie new year no after the no ma start me new year what you say enu ti na ma ye din no ente say papa ya wo ye tobe mo san ma ne kokoyi ye audio so biem na stuka ti kromo I want me nsi ha kromo I want me nsi ha ti me ne me yere a distance ya say won tra ne ba bi no ya nwene ho kasa no ne atim di na doso ya bre ya tim die no oba kwa awale na oba ta awale ya ho a ma wani nye men kotan oba no amode mu amokasa Adwenepahene we jam wo jam kra na in case mu dia mo kan emba mu die but wo jam kra mpa me se me ni obi ankasa me kwa kope baabi na anya matena but wo nya me so ne enya me chena mama dia mo we hye no eno kra de tie abomu amutiri so na ma papa so mama tie oga say we de kwa ato yam tie o obi se Becky don't mind that is that father hwe ewiase etene won ye say so ope wa bra bo ahwa
pe bema subanya hwa from dana ne behia na dana ne be de behia na o say ma we mu nyina unim say ebekoso wo say da bia me ka kire wo we mu nyina ebekoso because before no all the way am jeje wo so no kra no kwa ho ya da nchen so ati ase Adwene ayema mi di nyina no so kwa ho ya de da nchen because bi wo kwa enfa enya sa omu be wu wo kwa ya da bi 2022 2023 so ene omu be wu pa o 2023 de no mo e banda no wo hye o 2023 no mo e bana ya da anu wo hye be ma mo ba na temre wate won say we come hwa me yiri ya we ko manyame o tina mi tufu no se kam ya dwompa ye me tete me yira ko manyame de dada ba wo so mo start nyina mo ntimi nyame te se no manka sa mo nim so mo kofa eye me yire papa nanka ono na be support mo nanka yeyi but ene no no de no to asem kasim pa ene papa no de no to asem kasim na me make sure so say emra no ni beti me Adwenepahene me make sure say emra no ene ni beti because what the rape to me so say my rape ba won obi aye rape no ba wasande ne ba ma wale wasan waste me time say me share about 2016 wo say me say chi ede me share me year 2016 papa won share ne ba ne da yen ka say bebre o from 2016 o tene ma me na papa fie mpo no ma pa yi pia o ne na yiri nyina kan bom are you sure the woman is your realm? Sana me kra mbusa me ho sana mbusa papa yi tu me yira free fie be 5 years ago o tu me yira o akra keto o tu na free fie na yiri tie na chi wife mama o tie na chi am say me hunu say me share wife from catch say me worry me hu say nyankopon e hira wo deda uyo obi anyame e hira wo wa hwe abusuanum no una abedi yi nti saa no mo ekoso a me worry but wase da ne say wonya bema a wo tie wo chi wo ye bema you yam na do ba say me nya born true eno kwa dem me forget it eno kwa dem forget it oh forget it afa krompo na afa na be wo akeka me say tinefi na ye without husband me live single da bi ma me ti o kwa kwa to ye mwate eno ma na me ye ma wo no ene ha omo afa so mbe ne kase pa to ye be ma asua bi hwa wo ye be ma na asiso na be so bobra na ko anima wo fo oba me nsisi oba no jeje oba nso krokro oba no na oba na ninje so oba na ninje a na oye aduane ma wa ode ni gie na ye aduane so mo ba awre ho a oye an ne tie oye aduane a ode awre ho na eye what you say obi say please bro it's okay oh that say ni obi atem ye de ye di enkomo say Abrokyire mu awale mu nsem ana ene ye de omo kwa de omo de nya ye ba say di enkomo na ena me ka chem say me no na ka me won nsem ka pa but me jani nyina da sha aban ka me won nsem ka pa me jani nyina nti be say ono anga sa ko ka kire obi so ono anga sa na di ka ko ka kire obi say ena omo de mama police eno kreso so timra na be ye adwuma minti obi asem da sania ono no e plan ye say obegu obi anim ase me untimi ngum anim ase but emra no bedi na mra ne ni udia na afedie ovesa wu na akori no ovesa na ka chosa still na ano nipa na wo ha omo no monte ase so betwitwa ansem no mu a e ho na abetu piga to samia me kire wo say Abrokyire na yete me yero ye secured me yero ni nkrata probable nye say 6 months vesa na kuta me yero so what I say so wo no obi on West citizen. Article 20. What it? We know be our citizen. 3 years visa. First I mean me yere no. Na wo ma me no. Me ma Germany. What you say? Na article 32 say na kita me yere. First pa. Article 32. 32 na kita no. E so me yere share me na me yere wo ye na msan wale no. Okuta article 28. First article. With 3 years visa. What you say? I say kwa me be gene passport class and ma no. Nti me omo san tie kra sa me yere kran po asa benya sa article na papa na kra ni bi no kra na ai brate na bomb adana won bon woni nyoma wo ba enti me Adwenepahene na maka say no yeda amam emra because me say emra na be me yaso because say me ka esi abonten me ka say kwa masa kwaje benz account esi abonten ti bibi tin kakra bi say ya eyewa me na me yere na me ma hu gu nso gu nkra eyewa ti say emra no eni bedi ne pepepepepe ko ntimi me ka say mbaba ma won owu a sei che say ensem hunu nko a
Papa. Which me kasa me mama ba no. Me mama ba no nya adwane ma ba ma ni. Who does that? Na say dwane me di nyina ye oya. Ene papa yi. We aponche. We aponche o. Me yero be bo me nkwan. Ama ba di. Why? Mo kwara mkoda sa Abrokyire parent na. Ya mo sole a mo tata mo ma no. Eno say nipa be for frem mo sa adwenpan ne. Nya wo nko a o. Nipa be for frem mo sa adwenpan say nya wo nko a. Obviously, Becky, please, where is your mother? Pacho, Mamma didn't dinner china, or in the debia, baby, or Cobiano, or no, dinner chino. 7 months in year, or Timmy Fremeda. May you know, may you friend, mamma, one fat, Bessin them, I'm intimate friend. The one who years aqua tie will be a chisel, you didn't find a coma. Now, by social media, Papa, and no nano corner, and now they were the open sympathy, so also for your blogger. Timmy person blood in the TV. Yeah, welcome. What? So you see a dean. No, because it's not only you. How are Papa waiting the perform from 2016? Share me, men, my show me up to date. Show me, never a bit so a pardon in the year or so. What? Because Ramira, me, Timmy teacher was to get ya, but maybe a man of peace. Oh, real person. Becky is the woman your answer. No, mamma, pa. Becky is your woman, the woman your real mother. Cause I want to tell you something. No, mamma, pa. No, mamma. Me, but. No, mamma, pa. What? Me, say, be a mammy free. Debbie, one, no. Me, sure. Oh, mammy, I guess I don't know. Me, sure, because I say, be a mammy free. Debbie, I said, if you on the cross, if you on the cross, men on a bema. Debbie, the woman, as if you are Papa, men on a bema, while if you. Now we're crowded or more yet, crowded up upon my mayor crown. I can't make it about my question as well. The funny thing to know, come me in my messiah, Miss Wat. Because me in my fee, men on a bema, add them a tone, a while, a wolf, you. Come me in my mamma, cause I am Miss Wat. No, I never stepmother. You're the stepmother, name me, Ancassa. Share. Ne maame angasa ti maame ben na ne ba party awale pase hu a oba support okru se ye ngu awale no maame ben tebusua me Adwenepahene no enye se bi obi mu ade o me se me nyama so ndwie me se me ne papa ne nkasa bim me yero so ne nkasa because say kwesa da ma police aka ho ye mu ye mra so because odo na we yentem no untime se odo e we yentem enije na we ye mu no untuma me se enije no. I think so. What you say? It is a emrano and a year juma. And it's a great DNA. I have to find out. I have a great DNA. You have a DNA. I have to find out, sir. Some man or some woman or your mammy. What you say? Because me not sure. You're in a great DNA. Yes, I have to find out. Mamma, I don't quite forget to know. David Tenipo will be actually true colors actually. Who's I mean from the one until because from the one in Yano. Mamma, I guess I was a call about to do a while. Go about to do a while. Share. Would they be to be also please what number is she among the children? Stella. MCB almost how pursue Busabia. On a penny, I want them on my side. Me don't happen you on my side. Tabusia, make catch will be a say, and yam Adwenepahene and Medemas and bar social media. Mass in a D kind. Eddie may made it. So be queer and must be did the attempt. Because what you say, we did the attempt and don't trade the number police because we saw say per se. Yes, I'm a panacho say, or per fans. Will be in a chopper. Now, me say, I say, we have a court. My chin pa. Me fan Canada. Send me repo back. Why wouldn't you? Me now bonnet now patu precope, so I never was him. Because what dim attempt, Nanyaman come, maybe a call by Ubia, now, answer. Na papa, ne baba e Chris, ne bananya oba, wudi ka jeje oba niska so de baba Germany a. Wa for na mama to kwa ba no ba ntem. Na oba ne konya oba, na wo ne oba na e wo ya. Kenya hallelujah. Ke hallelujah. Utimi san afre broni ni say ma broni ne ma oba krata. Who does that? Oh, we say when you go to Ghana, you will hear revelation. You are good to ba. What you say? So, because I told them, you can't, you did a wale munko pa. I told her, told her, na me ya o me muye pa. Say me, na come share me ye.
me de support to me obi biem ka me yere maame awurade ka be di de fokin ka be di de pa ka me yere maame be ya ena yo tell ko wale me yere de papa no de me nyina na papa no from 2016 papa na so to no no so block me on Facebook mu say say dey block me na ya na mabu mani agunu ma so mabu mani agunu ma from 2016 me wadwo ma makohwe me messenger atem didie atoda bi mpo ma fra me yere ofo so me yere kasa na ntokwa gire mu ofio enya asem kuma na afi wa shia me na me bet na onya metena ha na tem mpo me yere mpo menya me yere mpo ni nkomo wa no wa no kura mpo no na me yere Bible mu nyina da me nsem atem didie papa yi and of see from one no offer ade I am a fellow no say we nim ni pa no na wo frɛ wo sɛ wo ma me ba we ni suban ne manyina papa no se ne manyina ni suban e no kra abusua nti beta ba sɛ wo ba bia wo manyina wo ni suban beta ba sa nti asi wiase wo mensa wo bia fie but me Adwenepahene no na manfo nim sɛ papa no be yɛ saa de no na me ma abonten da bio mimi nsuro obi a wo wiase o ena me untimi kama no ntumo ma ba bonti masa a report o masa dem wo be fa mra kwan so be ma mra na diu sa wo se me mo awoda na nioma ma ye nyina no me kire social media me de nyina kire police for no enie ti me boni am ye ne sei se me fa wo ba na me jeje wo ba so boni am ye se be wale ye na mama wo ba na ni awre ho angry face for what me boni am ye ne say me wale oba na ni agye o ha woni say dinate mame mate wa wo say ni angry faces no uni twas ni wate wo am twas ni wate ase abo bi bate say wate mo de to na wo de ye dwene wo me yanwene won wa wo say the angry faces no wo am twas ni abo bi bate say wate wo be wu na wani nkatai ko hwini asefo wo ye oba wunya wale pada me Adwenepahene na me ka kire so yo ba na so angry faces na awale ma ni je unya bi da wo ya be ma so a scanto botomu da scaboto botom e be so ne se sonwe sonya e di ensu aguma e so ne wo de amumra magimi kwase agimi for wate uni twase ni abo bi bate se wate hunye enyan ase ahun ya wura mo sa na mo nkoso abrabo mu na gimie sa me resi mi ni watem na gimie sa asea ukwa wale na ko sia ase ubi se ya obatu piga to samia utumi nwale obeja wale na ko but me maginem se be ma tese mudi obuo na ni de ma Adwenepahene mudi obuo ma me se de papa we ye nyina so many years me sha me de be 7 years ni papa ye di ni patem uwie ya amna nso wo fie wa wasa da ko social media asa ko dwan ne matamfo se sa me di matem a me se me ni watem o me ne won ko social media o won ko ade me ma mra ne wadi you taste the law also was started e ka kire o e no cross your report no me yama so nyiko threat na wo threat e na me best to gato na me say no me ntwempo e no aba betu na yo so police for na afro sa ko ye grant interviews biem mun ka chama pa so ye be ma on grant interviews biem ni 6 months visa na kita no e na e baba beje ni atwena so me set record am papa ne mama no ai free be ma papa ne mama na ai free me joma free kwasum me ne unu Helena why nya Helena ketwa no wachiri ba no wona me kan na me target esa me kran ayi dabi no crowd wo de be no de why teno de say nye no mani no esem tira me ka say me na me ka say say person break record no what I say person break his record na record no ye de eto ho what I say no obi Christopher say yes deal with him pa o me never Christopher me master te me ira chura na no asem e bro papa we bro me ira e na yire no so na wo backfire no maami ye utiati ni ye pa na so wasma ko dey police for time na me no gina fon so a na papa nde fon bo me yire ni a wo ka kira me yire say wo nkotwa ntro hospital ho a wo ko ya wa me yire mpo na hospital me ntwiti ni yi no ama me yire ko twa ntro maami wonu musem nyina wo nsem ya Adwenepahene if you are dealing with me you have to be extra careful wonu musem nyina ho maami wonu musem nyina wa ma me yire ko twa ntro na me yire nya ani yale ni nyina wa police for nsem you do court wa
Obe yobo. The blue court to what? No, Obe brag. Why? Hospital no, boom, me na me call on. Nyamia, come here, be crumpled. I'm in baby or Duncan yet. Me na me chinem se bema. So bad time you now we are once aunt nase. Dear why nyina chino ya me kasa o. Ni nyina chino me say receive wo pay. There be power chew. Na there be no be abusaya. Na e cry. Wo ba social media cry wo praising. Me praising no. What I say me praising mase. Kopi me say mase e kwa abonten. What I say ti me dey say me yankrata mu kinkon. Do so betimi me dili o Germany ha no. Wo da be wo so. Ti me papa no e start me dey be escape goat. Me papa no na krom a your case say yeto so a. Na obi asa bi ka ri no officer krampo de. Ke me trate obi o. Uri no officer na be trate nkrata hene. Case be da wo so no. Officer no wu a ye renew fa ma ho. Ti ho na be ba be pa chew. Na be kire nkrata mu kinkon say na ka me ko se o keke. Me na me mpem ba na ni gie but mpa chew. Me panyi apa chew. Me Adwenepahene me se me opanyini apa chew. South Africa mra no yesesa no. Abusu da wunya mase maame. Ye na be bo won kwan na ese. Ye pe bi ni wate ase ye. Ye din koma kama bronya na na ye de eni ye di no. Me yere eye okay, me ma eye okay. Ye nyina ye wani jim. Ade se be ma ye mo ba bia no, me ye ma me yere. So wate ase nti abusu momo no, obi ansa be ka ne momo. Oze. Ma me nanu se no kwa sa na mpe. Me say na make am so mo. Sa kwa na mepe. Omo ka se menya na metumi me de. What I say? Me kwa sa na kwa na ya na mepe. Ma me na da bi nipa no tabo nta ka se menya. De na mo pese menya ma no. Ade me ya, me yire ne kanfo me a. Eno ano what I say? Etine sa pepe. To ya papa no awo a. Ah. Ese otimi support wo ba. O sa asema papa ta boga ka kire omo. Mapa ka kire omo se wo na wo mpa oba na. Me de maje oba no. Ne ma me ne papa tim bi o ma no ka se me yire nyam papa abusuani. Nso papa ne de oba na wo de one na wo de wo abusuani won. The law will work. Me for obi an famra kwan so but masse kwan de ba ne be ma no. Me ma mra na o mo di ankasa. Because rape no wo di rape e to me so. Wonu mu sem nya da ho. And as I say the number we use no. Police for tapping nyina. Ti no ma na wo send ma bloggers no. Ni nyina da police for ni. Me ka kire wo. Don't joke with Adwenepahene. Men joke with me. Men to be as some da kopim say papa ne ba bota pa chew. Asna me twa case nim. Yes sir. Onyere na wonya adwuma fa mpe lawyer. Kese pa. So also obobo odua. Wo to me ene obi a otiti take it fakat. Take it ekokon kwa. Kromwa papa wey. Take it yo. O pake case wa. Take it for man ka no ahwene pa na sum. Ame ya hu nya timi do court. Won se megu kroma court kranya sem kuma. Ni nyina no na me ye twa course. Ni pa appointment. Ni ye say papa ni na yere say wu a me yere na say ya appointment. No ofra no ye say. Appointment am me see share court wa asem way. Papa way me deal with him pa. Me ntwa mo ntro. Me do me yere. Tina me see ye fa me yere na munya fom. Tumi do no anga say na best start say word na. Da bia me use no. So on say number pa. Na yiri di mapa atem a, mapa fa ya na yiri no. O si afede obedi me yiri atem. Anti wo ye do yiri atem ya. Na wo mapa obedi di me yiri atem wo manim. Bo ka wo say ye oba. Ba respect him ra no. Nti audience na wo ye ma bloggers ni nyina no papa, ni nyina wa police force am. De be do court o me reason ni nyina da kire wo. O number na wo use no. Out the sense and audience no. Ni nyina wa police force no. Ya tap ni nyina. You respect the law. Ubaba wale manasum nwono. Mayasum nwoye, wo ye panyi we pa chew. Nyesa me mamra no enya oda. Ti maame, ma kire makwa awie, be ma oboa na yere. Ade a yetifia ye nie. The daily bread. Me ya dwahwa me yere. O ha one sai. Sua bi na mwa o. Merry Christmas to each and everyone. Wa mo Ghana. Obi abenya ne momo kama kama. O me ba o. Mo ka se me ne papa ne enkoye fine. Se abusia me suro pa kire se. Ba o. Me pa cho ma me kasa. Kasa. Me suro pa kire se. Se sie ye oni matamfo nyina akwakoye ba akui. Na sebi me wo problem. Na me ko ka me problem kire na. Obeti me record me. I de me akoma matamfo. Sa. Abusia fo mpa mo cho de me ka no atemase. Oni matamfo akwakoye ba akui.
for one my town for the tune said it. Only my town for the airport no mobile. Only my town for the shibum. Only my town for Anna and moon so edit a boom. No, we better go on our casa. Sasani power no. Me ko kama me ne ko ye fa na me ko ka me secret bi kura mpo ko kire na obekwa ko ton me ama matamfo enti me pa masum due na mo ebra papa we ebra papa we e de me yira fa mu no e okrum ade na me fa mu nyasem kuma o ti se me nya obi a me na me se me ye breaker se me nya obi ma ne ade a enka me yire ka oni ani jim me yire tene ma me na pa fi no oni ani jim o da me yire tu ya na o si cross. Oh, mama, no quite forget to Adam, you 2 years now. No see cross. So, my friend cross. To be our better Adwenepahene respect of father-in-law. Father-in-law respect to my respect to a boo. What the man crack across the mount. We have father-in-law. Now, won't boo one. And it was something tea a form. No, no, I say when from 2016, I feel be some copper. 2016. Afi bia odi watem wi am se ma me nyehwe ye ben dey ni akoni akopa na chew nye nan ba ko ni ma yis kana na she envelope papa je mi yida ye ko ho a ya mo muska eye saada na ye ko ye no mo ekontokwa saada no nko a eno krampo no so agree with me saada eno krampo no the way papa we yusu me no nkeche ya ke mo muska ba ye ko ye na ye se kikodi 1 week ye ko 2 days near sign every war. To be pass on Dria, come free. Me here, me never yet in my here soon. Simple as ABC. South African parents and I occupy we are chocolate we see. Yango possible boy who buying. And I know so boy who buying. Me never yet in my be being no better yet. Making it clear wa, me don't yet to a panel upon worship because who do be baba. Upon who do be baba to go while we know. And now we get a bush for. Eso mon person so wo ka wo bepene wo de bi abadia ya won na me du ba no pa me yiri me din style bia bi titie na kokko shepo why ti man be ye no me kora na me di me na me ko board dogi tawo sa da wonyina ma sa di mo se nyame adoma e be san ya hia bi mu mu so no mo ye na mo support movement no what I say oh dabi me da me ma wale mu sam de me discuss ma wale mu asem o we nya ma wale mu asem o ma wale mu asem de se me yire ma abonten me yire me didi matem me yire me ka sa won timi wale eno na wo be ka se me discuss ma wale mu asem ba we ya aso ni ase won tem asem se ono no empese ya wale be ko so no eno tre ya chire mu this is abroad so don't apologize Apu? Come out and apologize to you but yes papa na ye bone wo tumi wo so na ye nya fine papa o tumi frɛ na se ma Abrokyire okra papa o tumi frɛ me se ma Abrokyire wo ye hwan hey Mr. Blocker ideas man enye yin so share bra video ya bre papa woni mu sa ansem we mu a wo be ka so Adwenepahene empe peace Adwenepahene mu ade menye kwase o say ma me father in law na me ka say me no twema anso da bi bia nyeye obi wo ho a me say me wura abusu awem say can make peace because na me ni papa ni ye pa da bi papa na from me no di atem so ate ase no di atem why can me ni na atem ma ama Sandra woni twa ase ni wate kwase aba oba sanse ni te say wate aboafun nwunye nya asa to no wate me di atem do twa to ama Sandra wo ye oba wunya wale da se wo ye be ma so wunya wale da wate aboa bi te say wate ko hwini ba sanse ni te say wate wu fiza to no wate aboa nwunye nya asa kanka bi ase ko hwini sanse ni te say wo ye oba wunya wale pada be ma so wunya wale pada aboa ma me father in law han wo just 1 week so betimi na stand there ko hwini ba wate uni chas ni wate wo de you bra asia me re ba yan kwa me kura aboa funu wate uni chas ni wate asia aboa mu aboa wote awale ase aboa wate asia yeti social media ya kire mo ma wo besua awale no eya oya se kuro na me nua ba yesre no me nua ba stella nya me hira pa wate me nua ba da bi obacha me manioma aboa funu wo e ma pa se kuro o mu ni atem na ko hwini we se sa we onya oba o e be manage sa account no ba yo
e be ma minim no pa wo bo asesa e wo Abrokyire wotimi ko Ghana da nti wo krata for krata wunya bi da na me start wo papa na wo ne yes interviews no so na me wi ama bo awuram aba ba bi a wote no me citizen ba bi metima twema so kwasasem ntina ye adwuma ba Abrokyire me nsemfo ya me de pa me adwopa nsemfo ya me de ntina me bo mo de se obi amo ne krata ho ban wutim bo krata ho ban a wotu akon adi nkunim da bia nsemfo ya me de ntina da bia me se yire ho na ye adwuma na bo krata ho ban wo bo krata ho ban a kwase bi etefo ti konka fom timi adwopa ye ne metwema so kopem se mewu muni ma nko busa me na ase kwamena fo bona me na de me to no me deal with you people pa so be drama wale ho memfa ma wale mre wo wa be toto kwasa comment bia uni twa ase ne aboafunu bra na ba jimi unya wale pada asia wate ya momla me mo di musika aye nkwasa sem sa fe follow yes sa mo so ade ntro mo ti Germany hese no a mo se medi do ma me atem no ana omanko court letter nya ma mo ka mo se mo se me twa mo letters no na me ntre mo se me yankrata mu kinkon me yankrata mu hene me bom tu ja mo agasa mbu say yes me se me di ka de masse be ma no aye scapegoat na ma kire mo say ya family ni mu nya fom ono oso awo ne ba no mpe ne ba me pe ne ba no ma pa so pe ne ba no to on kana no ntum se me emra na start ti mra ni eni ni di na yere no so no mu nsam de da ho me bom tu ja me mo nsam no matam ko ye ba ko a oso ye my biggest enemy ma me nyame nchira mo ate oba so a me kan fo divine organic skincare product at amount divine be boa o skin color no ato so kama what is divine pills so ye de e wo ho me se kan fo tap send aye de at amount be boa o ama wo so no person send this ko Ghana nkwan de no na me ye de me kan fo de amount kan fo healthy so aye de at amount utinwi be fine fresh kama promo code no me so tap munyu so Adwenepahene promo code tell you waje ba obi adi di suba sure ntabusia sa I can't stop laughing what you say nti sa pepe na tie me dem do me yere ti wo so mpa o yira obi a mpa atoboga timi ka jo se wo mpa oba na mpa na wo se wo onye wabusua no obi a wo mpa oba de obi so fe na o afero se ka so oba na nye wabusua isa sa wo pa no person ye fame say so wo se ne ba ye star ne ba be TV aje ba bia tam so use udin no de aje see a man fame now nti say and a blogger so I about trend no the second trend dem me para kam no man kese pa o because video akopa me ma kwa no ntimi ntira o na ne ho po say woman biggest trend ai na we crack to ya is so support to you what you say oh I sa momo no beba mo kama ko antum yam Beki TV na ifiri na komum say obe che ne ma mo say oba bia e wo ma obe che ne ma nyina ne fans fu nyina momo ti mo kama ko ya busy ye be sene senda bre mo say nipa no do so ntime yere wo yes selection no what you say nyame hira won ton kwanem ne bisi bi ambasa ate Adwenepahene na busuanka Merry Christmas to each and everyone. We love you all. Bronya na no ni gusu ayedi no. Me yere be ya ponche nkwan. Na medi. Say do na me yere ma me kra ma se be ma ya. E do na me yere ma e ma me yo na ya. Hey, ne o kwan twa o. We akọ bodogi. Why? Peace out.